Ino tureka na Kenya Animal Genetic Resources Center ino turameta KAGRIC na tunyitanite na thirikari ya mutongoria wa bururi guko ino ni National Center kuria makoragwo magithondeka mbegu icu cia ng'ombe na cia mburi na partnership ya Kirinyaga County Government ni ati ni tukwandikanira umuthi nigu turihe ta county government na arimi aitu mahote kureterwa mbegu iria ciagirire nigu makorwo ng'ombe ciao ni ongerera iria riria marekatia marona riu ng'ombe citu tariu umuthi ona tukirutaga wira na cooperative nayo support iria tubete cooperative cianyu ng'ombe imwe average Kirinyaga ikoragwa na iria lita 5 o muthenya no mbegu ici riu turanyitanira na KAGRIC ni gututethereria nundu ng'ombe mbegu ici ciumite ng'ombe iria iraruta iria makiria ya lita 40 na kogu mbegu iyo ingikirwa ng'ombe-ini citu breed ni gukana iguru na tura expect production yo ya iria ria ng'ombe citu kuma ku 5 liters ikinye lita ta 15 nginya lita 20 round ino ya mbere. Round ya keri gacauka ugakoraga tuke ng'ombe ningi gakorwo nikabewa service iyo ya AI production nayo yambate kuma 15 to 20 ethie nginya 25 to 30 liters. Baune wega 50,000 cows ogumara bangete ate mwaka mugima marute wira ucu na mieri 6 twambiririe cycle ingi ya another 50,000 mieri 6 yakatia bandu bagutinda tweterere mwaka mugima ate moke makoro ni ma service 50,000 cows no wa tarando ma Kirinyaga aria mararima ng'ombe urimi wa dairy ni andu aingi muno gute nyumba itena ng'ombe kogu arimi matingeterera